Amasan Aitian Khalo Icheg Almail Voice YouTube channel Hongdo Te Dingle Introduction Bol Theam Ji Win Ito bang phat pa epiwa papatin chu thangwain hen Tunai se no mu chu hi le Gaal hi ipi pawham koi pawham Tengle ipi kitin ham Tengle Almail Voice in ipi tuple do nei ham ti ho en se di hin ban bana nangai di win ken te mu win he Gaal kiti hi hebriu paw in ako do chi le cho do sat do tin a in Leviticus bung som ni langa chang som li le sagi som li le kun a kemu bangin keiman nangma ka cho do ka sat do na tai ti thu chang mang cha Almail Voice ta hung ki min sa hung ki put do a hin he chule iche Almail Voice in atup la doi pi pen chu hi le pathian wa choi na la jing gu yong elwa pathian lengam kin bol dinga alam alama pan la na ding di sena tulai wan noi le sit iche le sit wan noi le sit thila lungmunga samunga sagawin khu yel phathei talo wan noi le sit thil ho a samung dina amalam kal sip thei talo chon sit su a na ku na sat do kai tai ti jong yel do thei talo wa mitam ta nung sanga la ya iche Almail Voice wa choina la ho mang cha le alam lama pathian lengam kin bola pathianin phathei bo a iche channel neu cha yeng jong le pathianin mang cha mitam ten lagaw hin ko kitha thokin na le lagawa hal do kin ani thing diu hi doile tu pi pen chu hin hi iche to kilon hin tuna iche YouTube channel neu cha jong le pathian mina kin hong do hi muntin gam tina anave nangai la jo se pathianin pathi ibu chi taw hen ka ki pa e